Kanere kadudashan Meghalaya bani pitiang sobai pi baro chakatuk kubam taka janmit shaban page ki kubor ki babnia ngine pechwa yakimat pakongsan. Yakren Ujay Shankar bad Menteri Ketenat Kambari ke Germany Johann David Waderful kuwa ke India ban penbaik no halor ke free trade agreement. Anyo jing itu ke Shillong Medical College na ke National Medical Commission. Kajing penhe ya kakat lingsun ha Shillong kan penkalador ya kakam jengok kai pertai ha kejela ong upol lingdo. But an sedang kajingwat ya kibidon sap ha kajing kunti na kabenta ka Limpong National Games haja arpunyo na doka arpunyo terik nailo. Kiku bor ki babnya Menteri Ketenat Kambari ke India USJ Shankar ula penlong kajing kren lembat Menteri Ketenat Kambari ke Germany Johann David Waderful ha New Delhi mentakasngi. Ujay Shankar ula pan jingarap na ke Germany ban penyajan ya ke jingadai hapadeng ke India bat kiri ke Doba Europe bat ban pendap no ya ke jingakren halor ke free trade agreement. Ula kemi lentiru ban yakren sanibha halor ke jingadai hapadeng kini ki artali kiri. Ke Shillong Medical College kalayo jing itu na ke National Medical Commission ke Menteri Ketenat ke Kot Kakya ikong amprin lingdo ila ong bakani kalong kapor ke bansa kan mau ya ke Meghalaya ke college kan sedang terekam no nadu menta usnem da ke jingdon jong san pongut ki kena pulih bala itu ya ke college kum ke ground field college ke bamut ki hospital ki badon ha ke jingjingai ke ba pra kilometer na ke college ki banlong kum ki jaka ai jing hikai ru ikong amprin ilaong baladep bantung ya prangut na ki khandungut ki professor but ha ka jo kapor Menteri rangba ke jela Conrad ke sangma udang don ha New Delhi ban khot sngo bhai Menteri rangba do kari Narendra Modi ban pli ya kanika college. Total number of seats received for the Shillong Medical College stands at 50. However, we are also happy to inform you that Meghalaya continues to get its quota from the pool of government sanctions. 94 number of seats have been allotted to the state of Meghalaya. Menteri Ketenat ki kam jengok kai perthai uba pol lingdo negasni ula ong ba ka jing penhe ya kakat lingsun ha Shillong lakmi lenti ba anla ban pendap ha ka bekut jong usnam arhaja arpun riu Menteri ula ong ba kani kan penkalador ya ka kam jengok kai ha ka jela shu ula kedoru ba ka tengat jengok kai perthai kan kiu lada I marwei kum shi benta ban kentiu ka sarkar kan sedang ya ka jing penyesno ya ka umyam sora dauki Shillong bat mausen ram ka sarkar jela kalaya kren ru bat Menteri Ketenat lingsun jong ka sarkar pedeng ban pentre kamno ya ka jing syakri ki helikopter ha ki jaka jengok kai papau nam. As we speak, Shillong has already been voted as the most favored tourist destination in the country, which is a rare achievement for a state that is yet to have a completely functional airport. By the end of 2026, we hope that the expansion of the Shillong airport will also be completed, and that will take the experience of tourism and the sector itself to the next level. Unang wat jingtip RTI uba dispassing rani ulapan pau ya ki jingduna hagi artali ki project jong ka sarkar ka baningkong ka kentup ya ka jingshna surak ka ba ar kilometer hamau plang uba rani ula ong bakani ka project ka shongdor lai point arpo kandai kalor tingka bat ya ka tender la khot tang na ka benta arsngi ula kenok ru baki kontraktor ki bayajan bat ka sarkar ki layo ya ka kontrak bat ula kedoru bakan don ka jingduna ha ka jing pelut bantai ya ka nongsken community hall hapen ursla kat kum ka jing yo lum jing tip lingba ka RTI ka jing lut na ka benta bantung mau nong rim bat ka jing kam jong usembut Menteri rangba ka jela uba preston tensong kilong ki bami hap uba rani unsa ujor sakawe ka RTI ban lap ya ka jing lut kumba ka di banlong Rasokia ni jing jong ka
Jumlah press statement jumlah kontraktor nanti report di hari kiba 8 tahun dah jing sokia halor ka jing yokam bat ke jing light bill ba hamo pun jing yokam hapo ketika suruh napo mo pelang napo ka college komasan sayan kiyo abri yokam dan tagi beri baidon berka don jadi berka sorka berkata-kata kalau baar kilometer ini berka istimewa kelapa yang mulai keluar aku kendai lagi. Kajingkapnya ke surak ba hanong po kala pen kata kli ya kinong lek nong wan. Dai nak kata kadaw ba kanong po traffic branch bat kinong song snong hine kasni kila ya trelang ban pelat ya ki jing e jang kinong lek nong wan bat ki kena skul ha ka ba kila pen bet ya ki jaka penyeng na ka bentaki kali kamai bat jang ki riu shimet. Kadorba senong maukar kala pendai arpusan teli ki CCTV kamera hakal leng ke senong. Urang ba senong uba ransom sutnga uloong ba kini ki kamera kini yarap bantek lakam ya ki kambaman ha ke senong bat kini yarap ru ya ki jingwat bnia jong kinu ki jingja. Uba ransom ula ai kuble ya ki nong song senong na ka benta ka jingno sinyang ka bakelut bat ka jinga trelang jongki. Kador ba senong kala kentu ya ki nong song senong ban buat perking ya ki an senong bat ban pentip mar lada don kinu ki jingja pe isyan kamat.Ikuat ban penkan ya kan sistem kejongi. Ban hakan ke por nagaling jong municipal lawan ban ai sesam kili ya kini CCTV ban ya kan man sekali ba lembah kini sesam kili CCTV kiba yang dang yo yang nak senong ni sebab bat kabangin ni ladan kan ni kan penkan show ya security system hakasno jongi. Kaseng All KHASI MEGHALAYA Tourist Taxi Association lani ka AKMTTA hine kasngi kala penbena bakan sedang ya ka jingiki baklembo por naduk ka khandriu tarik unailur. Kaseng kala ong bakan khang ya ki tourist taxi ki bena bar jela bankit ya ki nonglek nongwan syaki jaka jengok kai ha ka jela Meghalaya. U president ka AKMMTTA uba Ricardius Darling ula pensyai bakani ka jing perking kan long tang ha ki jaka jengok kai. Minta ka deka kamram jong ka sarkar ban penbet ya kani kamat bat ban le no mardor la ong uba Darling. Karai kalong bangin shimbe ya ketukalanti kalong bangin bu ya ka strike na du kan trik mentau benai di banyak hak baik kata strike kan dei bitang kitur spot om sekibai pat kicaka lani kini ban ong ba nagahoti shalong mo kita kilanti kinlong ke bayat baik ya anti indrai nak kalian jungi kinang lam juga nong nya kali kamai ke beri nyota nya shimya karai baik ba in pelong baik strike tang kitur spot klaim da bu por tak ada pengesoka kan dapat ini in sampai pada kewi kalanti menginyai. Katura Christian College kala rakhe ya ka graduation day jong usnam 8000 arpho ar hadu 8000 arpusan ha ka artari unailur kidon baro prapho wengut ki bala pas ya ka graduate ka DGP ka jilla ikong ida shisha nongrang ibala long ikong san ila ai mensia me ki khna pule bakin kintew ya la ka jingnang jingtep bat ka jingtebet ka ban kata bat pen kaladur ya ka snong kathau. What else do you have before you today? You have your dreams, you have your visions, you have the urge to do something. I would also urge you to give back to society, to give back to the people around you, to give back to this beautiful state of ours. We have in front of us a young group of people, the future of the state today, the future of what Garo is and what the potential that they have in them. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization lani ka hitu kala penpau ya ka jing sokya halor ka jing ai jing bet ka sarkar jela ya ki company dau bilat banti ya umaushun. U General Secretary ka hitu uba W Dekar ulo ong bakam shimladon ka jing yo jing bet kat kum ka an ya ka sarkar ban pediang ya ka ni ka jing ti dau yang na ki company shimet.
Ulaong yakani syakilat pathai kubor henne kasngi ba ki jingwat jingtip ka hito ka penpau ba hinyau teliki company kila yok pediang ya ka jingbet banti mausyun. They want to know from the government under which provision. We have a question in the RTI question itself says that point number 7 furnish under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category. But the answer replied by the Director of Mineral Resources says not applicable, which means that there is no such provision that the government can approve incidental limestone to any companies or to any private companies or to any individuals. Ka MEGHALAYA Arm Wrestling Association kan penlong ya ka lempung banlap ya kinong yakun keti batabit jong gejala ban yo let yakun haka National Games arhajar arpunyo. President ka association uba June Star Kharbuli uloong ya ka ni ka jingakop an penlong hasilong college nado ka arpunyo terik unailur hado ka sau terik urisau. Haka ni ka lempung kindon kinong yakun kiba nado ka kelas 11 shaneng bat ba an pin yakun ya ka ni ka lempung tang haka shisngi haka shiteo. Since we are being venue inside the long hanging box long college, the long how September and new day, and the away in the box long college, kita kata had something. Even the CTO sismi, the kunta kejeng pelong amal sismi, ni sabun shine dan power dan poster dan flyers even mention hampu, kasi kebendai nam tadi college. KHASI kemudian nanti district, nanti office, jurun nanti gym. Mentang ini pe ka jinglong jingman ka sun benang hatura ka jing kriat kalong up south degree Celsius ber ka jing shit kalong lai 4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyo punriu na ka chispa ber ka jing hap slap kalong 10 mm. Kat ba hanong ba shalong ka jing kriat kalong kat kandai degree Celsius ber ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyo po na ka chispa ber ka jing hap slap kalong 0.1 mm. Kat bah hajo waipat ka jing kriat kalong 4 degree Celsius ber ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyo punyo na ka chispa. Kala bandon ka jing hap slap ka bamulumala ber ka jing tir uperthat haki babun ki jaka hatura shalong bat jawai. Syaban po isya kapukut jong ketup kubur ngini pek biang sesen yakimat kongsan. Yakran Ujay Shankar bat Menteri Katanat Kambari ke Germany Johan David Waterful kuat ke India ban penbet no halor ke free trade agreement. Anyo jing itu ke Shillong Medical College na ke National Medical Commission. Kajing penhe ya kakat lingson hasilong kan penkalador ya kakam jengok kai perthai ong upaling dok. But an sedang kajing wat ya ki bedon sap ha kajing yakun keti na kebentak ke Lempung National Games arhaja arpunyo haduk ke arpunyo terik unailur. Di parlok katung ilapoi syakabakut jong ketup kuwa jengi minta ke janmit hadu meneh syambiawat pila syai kasni kebleh pi parlok. दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी